Leua fatasi mai le tātou malomo mua. Ia mo le tātou Samoa Business Hour I le nei au hauli. Yeah, a good friend of our show, joining us live here on Facebook, to talk about. It's been a month. It's been a month since we've had our update from the SMI team. Le lau fatasi mai le fionga ia Maiava, Leslie Wulf, from the SMI office here in Aukilani, o Tautoina, Samoa. I nei New Zealand, whapefo I Samoa, mo se tātou ripoti la tamai. Mai le o nanga le SMI hardware, mo le nei masina, le ai whatalo whatoi ma le nganga whaloalo. I lo fionga Maiava I le nei au auli, ma lo le soifo manui lo fionga. Ia, whataro whatoi lau. So far, isa, ma lo le soifo maua malangi ma, whataro whatoi tatou pa anga mo mai le nei apokalame nei I Iulai so se vaenga o le kelope. Ia, marol sai fua malangi ma maluru kere le akungu. Ia tātou tau whiwha malo I nei vaenga le au uli sao lele la wale sao noanga. O ka lei loa se pe ka ke ofu mawhangwhanga I le aso a ka mawa kumaraka ofu mawhangwhanga ia ai saule vevela e mawa kumaraka miki afu ia ai saule kimu mana malulu o lei longa se o lei ase le lei o ngiva I kau ia whawhitai le tua ia le maitau atu ia lo maurunga pele au ina le masina maur soifua lau lei lau fionga whawhitai mo le whaavanoina ia lau taimi mo le ta whatalanoanga like I said it's been a month talu on a ilita last report, fear lava. I'm very looking forward. Poa mai le au nanga le tatou SMI hardware. I le nei foi vai tau le tausanga ma le mai ai o ngaluenga mo le nei masina. Me se le anga ia tu mo le masina fo au kuso ma le ngang falo alo mai. Ia, whaftai. Mo le sila fia o au whakau kau ngai mea le vavea o mai Samoa. O le ala sa o le jet lag na mea 2 hours delay ele wa a wale warning al tsunami le nga. Whape a fia ile sika kua kungu wanga po a whafkai le kua e saonga le muma mea uma. O le ala ke sa o le mako I sau ma le vevela I o. E koe kai a koe maruru. Whaile pe pesi o tanki I fiwa. E o le sa fo ingei o le kau recover mai. Ai o le singa update ia ngau laku I Samoa e attend foi ngai trainings I o I le last week I le mo mea kau new products ia la introduce mai ia a mese lava mo me le apale o le Canal Pond le are o mai ia company le mai o I New Zealand e ko explain the leil lako new upgrade o le product le so e sau se kaimi le la whasalau fo I lunga ka ko benefits o le apa leo. Le wa ko introduce mai le si upgrade folder wa ye. Ia makarkar ngoi si awala promotion si ala asau lumanga. Ai mo kaimi sa isa mua sa fia lava ngai ka ngaka nga inquiry aku. Ia pe o le whakaika inga whafkai si a inga mai o I Perth, Australia. Oh, wow. Whaile ma mau anga wala au mai I molako ngaruenga I where mo kele sa la whai. Ma o mia se soangi I lako project whapenganga whai I Savai. Ia ngā sa mau ele sei o sumai ngai Australia I Perth. Nice. Ia so ai last week masi si a inga mai o I where Christchurch. La whapenganga whai fwese lako polo keki o le renovation lako whare loko whanga. Ia ngāra sa whesili mai o la koe le māsangi ka pe se sosoangi o le SMI so e se contractor. O ngō la koe le o I mauki ngoa pe se ka muka le lei fo ingari. Ia o le si au onga ngā mau e sosoangi ngā refer lo I le Pen construction. Le la ngā rue le inspection I oe wa aile ngā ruenga. Ia mawhai ia oko materials.
ia ma ofa le serve le building ia o le sise o salanga e lua o i Perth Australia ma lolai Christchurch ngai moli a koina le whaafikai ia e le ngaka i le kele o le traffic i lungo le inquiry i lungo kako messenger mai lungo le Facebook ngana le kele lava le inquiry le fu mai kako malu a sia kumu ia e se vai lungo lau kele fongi le kele ngawala au mai foi ia e ngai tio sia sold out i lungo lenga rua e koe whainga mingo o lako building materials ia ma le fia lava e ongo le au ongange o le pay and collect le ala wa ia whare liu whaika ko exchange rate competitive rate ia whapenganga a veile account number e sold out ia release le ora Malo whaftai Maiava o le tūlanga mānei e leu whalongolongo e le ngata o le tele o nisi o le tātou o tunu o lo so tai atu ia o le accessibility wa ia kaule type fuangi emaili mangia o le ae maul so te ingalunga le messenger a le vaenga mua lava le fia tu loina le sa sau noai i le training le sa au ai atu i Samoa mo le product folio mo le product folio le toinga upper folio on the color bond. Yeah, sorry if that's the wrong one, but what I like for ilia atun pemfayona e saunua awilili ai ole the commitment to the process ele na ole ngale amaya sapalai fa kaupule ale kungu ia pe but actually getting behind and getting to know your products se vai nga taua le ole au nanga le se mai ia pastai mal fisili taua tele la yoi wale sikanga imele le benefit le ol brochure io ile ka umai umale le quality o le product o i ke suai ke loku you know o kelo ke kele o kala SS yes ke select mai ai e lua ku ainga o trim decks mai and roofing ia ole ke vaku fola ia mai aware a ko i ngaku e lai le ngaka le walk in ko le customer o le staff flow o mga trainer le e famkala le features o le product but was it in it for me longo winga le over le phrasing o la le benefit i le customer wa o kele o apa ia e ke kalangoa i le location e lo moka e le e a wahar ka ua mo meu laka i kule le coastal area ia whamakala i whaila ia i o mo meu e o le sambi o wange e pala i le vave pala le apa le pisabia ia kamana lea e makua e fully protect lava kaulang whamakala le e senga maisi apa i e maua e le whakau mai kong o le brand na le kalapon ia kau mai uma features e nga e se foi koi ngā apa i kūnunga le maua e sustain mo meu a wha makangi marolosi ia ma e se foi kongo le city ko sara leo lau uma whaile training ia aware leia sau le kangaka i kongo a mese contractors mo meu builders ia o ngana na sales ngai ei ma whamamnama leia a wale sila fia le malu kakua kungu so value for money o le si upu leinga explain ai a whape o le kau o le apale o iei ia o le features i o mea whainga kau kongkara i tiki o nga it last for another 20 years the shelf life e le whape whakau o kungei ia ai wakua ma fo e mai le si spukau sang apare e anu lava long term malo whaftai ole stasi le vainga tau foi le ia ole wo fa fonga le tunu ia e le ngata ole fa tau wina o sa palaima o loa mo le fausio ngalwenga ai lo ye le malama lama ale ofenga ngalwenga meselo fionga awa stasi le vainga tau la tu ia i lo ala kusile la no papa ai kama kongwanga ele umia ele umi ave kua i o tutulu mai falea ai va tai mo leva nga Maiava te lewa
It's very important. Pero koe whao kopo aku le sa. Yeah, you gotta know your product really well. Ia, wa waku le custom mai kong fasiri i ku mea kau plumbing. Wa kau wharanga professional. Kau ngai multitasking. Ia, aware uma mea kau electrical, mea kau hardware, ia mea kau plumbing, mea kau roofing, pa penga whaila le steel framing. Wa train ne lei fo ila ia customer services a mako. A wā lava so se sili ma le explanation. Pora le se sengo le steel framing. Ia mo moka. Ia ma lau papa e whai ia wiwi pa ako i runga. Ia whamkala uma meirona i staff ia le winga. Ia wako ma lau brochure. Ia e mam lama leima i e fia. La spend lau kupe, lau se lengi. A le loa le value le lei for a good product. Long life. Malo. O le whapoponga ho. Malo whaftai Maiava, whaftai mo le saunoanga le vaenga lea. Mai se le vaenga tāua le au nanga, the uniqueness o le au nanga le tato ese mai hardware. Ia leo e saunoa whaftai leo maua le tato ripoti lata mai. Ia mai se whalongolonga atu. Ia olo ia nei nisi o le tātou tunu i Kalaistete, ia ma Australia, ia o loo flongna i lava malausunga, ia awa ia lātou poloketi. Pe mawhai ona toi whamanatu mai a, o ese mai ile lala i Samoa i Upolu, Fungalei, ia ma nei i Aukilani i New Zealand. Tātou nu mera ia malo so te inga malau fionga, whamole Maiava ele i whamai ele tā whatanong. Yep. Paftai lava le sa, e sa ora lei lava. Asi i foi ngai sa le longo al kakola la branch kere ngai ai, ia ngai ai si mawhine au le leinga o Lily Gray ngai manager i ngā. Ia sui foi funga lei kako branch, kako staff ia ngai ngai. Lei ai Lily ma Melvin, ka mai ka pule. Ia, ma ngai New Zealand, il kako au nga phone ngai i Mangry, o le address la le 47 Rainy Drive, Mangry, Auckland. Ia, o le email, o le sales handset at smisamoa.ws. Ia, ma le phone number le officer, 09-218-8667. Ma la o mobile whafsoka i mei au, o le 021 820-594. Ia masiasi filunga lava kako SMI Hardware website. Ngai lako e alfasa longo o promotions every month. So se product fuma ngawa display e kuinga sa lako e mane makau. Ia merkako messenger le wa kene inquiry mai kako malu al kumu. Ngai kako kangaka e whaingofia easy access e vave whale respond naku. The turnaround time. Malo whaftai Maiava, thank you for your time this afternoon. Ia, Michel tātou reporti, ia, mole au nanga le SMI hardware, ia, fia lava, ia, olo o manuia pelenga solongo ngaluenga, ia, lo fionga whaftai lo taunu manuia mai le whainga malanga. Te lola toi maua seisi ta reporti in a couple of weeks, so se vai taimi o le masino au kuso. Ia, si reporti lata mai. Te loa atu le teimina, ia wato tele atu ia nisio clients fau ele ngata i nei Aukilani o New Zealand, ia ma Australia. Ia atu le minute muli le, peise vaenga te tofi e saunoa ia le i tuo le ta whatanoanga, ma le ngang whaloalo mai awa. Ia, taftai te le lava i lau sunga le sa mo le nei avangoa, o ka koe whairoa i fōi ma te whalau i loa ka kukalame a sa o le lau sunga. Kua ku fōi lesi ma singa fōu se i advertise sai ma promote le kako au nga fōu ngai daua wa makanga awareness ia ngai kako kangaka ia o lau wala au mai. Hopefully o lea ma Singapore o ia next week o kau sau flow mangi inquiries mai Amerika i kogu maros. Ia, o nganga e alu e overseas, e global international. O le kele ale awareness i ka kolame ngala e muli koe whafka i lau sunga matpulenga. Ia,
maua pe a ki oe malosi ma le ko mai a wara whakingonga ka pokolame a kati koe karangoa a kiri le vai aspo pe au lia. Waftai, o le tātou whatanoanga nā le fionga ia Maiava, Leslie Wulf, mai le SMI Hardware, you can give them a call, so se ngaluenga lava o tā pena I Samoa, if you want to supply any ngaluengas that are happening in Samoa, so tai le fionga ia Maiava, Leslie Wulf, I nei I au ki lani o luatasi, valu lua o lima iwa fa 021-820-594. The email is salesnz@smisamoa.ws. Ia po aso nei ia o Facebook o mai akako so ta ia le SMI Hardware le lako messenger I lunga Facebook ia pete asia atu fo I lato ofisa fase fitu Rennie Drive I Mangele ia e maua I so ta inga maisel so swani ia me le fionga ia Maiava Leslie Wulf ma le o nanga le SMI Hardware. Manuia tele ia fufuanga ma au matuto toi mo neva ia so tatu toi mafuta ia ili masina fou pe au lia leola ma malosi waftai Maiava. Tai ro fionga le sa, manuia foi fufuanga ne fiafi. Waftai, so I fua mai manuia alo fatu.